Nice. Headshot. Let's go. Helo a croeso I Gemau Fideo. Ble heddi bydd ni'n chwarae Tintin ar y Wii... Just a Wii, yeah. Right. So... Okay, empty, yes. Di ddim wedi chwarae y gêm. Harry Tintin. A ni'n gwneud Tintin a Haddock. Tintin a die player. Yeah, die player. Follow the adventure. Right, yeah, ni'n gwneud on. Beth sy'n digwydd nawr? Dwi ddim wedi chwarae y gêm. Oh, na I wedi fi. Never thought I'd drop anchor in a berth like this, Tintin. This estate is magnificent. Ddim yn gallu skip o ben. The gentleman from Scotland Yard request an interview with you, sir. I even get my own servant. Dwi ddim yn gallu skip o hon. He's staying? Nesta, absolutely. Oh, I have complete faith in him. He's more loyal to Marlin Spike than to its owners. Ah, Thompson. Good day, Captain. Good day, Tintin. What news? Well, Ben Salad has been delivered into the hands of the authorities in Bagar and will soon be facing trial. And as for Alan, he is firmly under lock and key. To be precise, he's keenly under lock and firm. Justice is served. My word, what is this? I seem to be stuck. What a pair of bassy bazooks those two have. Get out of the way! You're in the way! I know they're like... I know men try ropes. Oh, Captain! Oh. What a dolt you are! You're the dolt! Captain! Wake up! Oh, It's no. me, Tintin. Captain Haddock and the guys who do so long knocked out. Oh yeah, don't do the drama. They're usually drunk. Yeah, better, yeah. Just... Maybe that really good. Oh! Interviews. Oh, okay. Come on! Oh my god, ni dau yn Tintin. Climb! Go on! Oh well, ni'n mynd mewn fan hyn. So, ei, ti eisiau bod yn Captain Haddock, neu? Ddim yn gadael fi mynd mewn. O, fi ddim Captain. Ti angen preso A. Ie, o, na mewn. Na god. O, mynd fan hyn. Ti eisiau bod yn Captain Haddock, neu ti eisiau? Na, na, fe'n hyn. Ok, ti eisiau bod yn Tintin. Dwi'n offi Captain Haddock. Dwi'n mynd I bod a... Dim play one. Done. Come on. La 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 la. Wedi marw hwnna? Dwi'n meddwl hi'n... Na, hi yn. Na, stori Sut ti'n... O, ti'n neud o by A, right? Let's mynd nôl fan hyn. Mynd nôl fan hyn, acos ni'n angen gyrru I fyna. Yes. Exactly. Woo! Sut ti'n hit that, no? Okay, ti'n gallu hwyl. Ti'n figure out master controls fan hyn. Okay, mae'n dweud... A. Yeah, press a B. Go on. Mae'n I... Oh. Ooh! So mae'n shaky. Oh, so os ni'n dod nôl am fan hyn nawr, ni'n gallu bwrw hyn. Dwi'n nôl fan hyn? Na, ti ddim. Dwi'n trio. Right, so ni'n gallu just jump o lawr fan hyn. Controls game hyn yn weird. Oh yeah, no, like A usually, like... Mae'n A yn usually... By the way, ti just yn angen press A, by the way. Yes, ti'n gallu... Oh! Oh, ti eisiau cael control I boo-boo? Yeah. Oh, I didn't go to it. Oh. Yoi. Oh, wow. I did make hwnna'n nice. Oh, dan fi take o lawr o guy on. Come on, mate. 1v1 me for. I got you. Come on. Ah. Ti yn dda hwnna. Hwnna'n mynd ar yma. Fine, okay. Right. Yn mynd lawr ar wneud o. Gadael fi gwneud o fighting, okay?
Oh god. Ha. Oh, medic. Yeah, I'm gonna get it on. Arrows. For a ledge, one player should crouch with that. Oh, hwnna sut ti'n crouch. Do fan in, get along with that. No, get it. I'll hoist you. Go on. Crouch and I should press A. Do it in. Climb. Thanks. Oh, yay. Yay. 55. Lan at A. Gyda'i gilydd. Oh, right, ti'n dod? Yep, do. Oh, double jump. Ydyn eisiau siw ffein nhw mas, ond ydyn nhw'n cael ci wedi. Yes, get called double jump, edrych. Sit. If ti'n edrych, one shake, a gyda'i tiny double jump. Right, let's get a hold of it in. Ow. Na, mae'n un ddi. Na, mae'n easy. Get on. Na, seriously. Ti wedi cael fi'n ôl af? Pwys fi. Yes. Beth sy'n siw fan hyn? I need to call in your bit for now? No, Well, like, I think just key? like count money. The master's head is quite disorderly. Dad, didn't you do distract, like, get her? Okay, then. Mae'n pedwar nhw. Ti take o, fi dwi'n mynd right lan i'r top, ti take o mas nhw. Ddim yn gael A, ddim hoffi way mae game hyn yn gweithio. o, hwn yn I hard. don't lan. Collect o gyd o arian cyn ni'n gwneud Fe dim ti'n byd. rili very marw, ti ddim yn cael ei hot. Yeah, did he get a hit? Let's get him over there. Do fine though. Hey Tintin. Hey Tintin. Just wanted to get a like old Captain Paradox Right. with traits. Boom. Well, didn't only Captain Hardwick can use the crates. Okay. Oh, great, ti'n cael grappling hook. Hwn yn. Alright, it's gotta be mynd over in. Oh, Yn then- bed. Shake or press A to aim. Ti'n mynd i gael y fideo rhan fan hyn? Right, get off. Wedyn, Wait, press a B, Wait. press a B. one shake. Yeah. No, to diesel. Diolch. Oh, wow. Na, trio hwnna eto, trio hwnna. Like, Oh, mae ddim yn really gweithio. os ti di use o fel, like, enemies, fel. Ti'n gallu rhoi nhw mewn fel like pizza bother. Yeah, exactly. Like, trio. Ti'n mynd on fyna, fi dwi'n pull a hon. Fi dwi'n push No! Oedd yn mynd i combo. Na, ti angen... Dwi'n cael e. Ti angen Na, use o... fi wedi dweud bod ti angen cael Undeb. cymryd nhw. Na, only ti gallu gwneud yna, grappling hook. Dwi'n law. Wait. Na, fyna, gweld? Na. Ni'n gwneud y ffordd arall. Fi dwi'n mynd â ni. Press o A. Ie, ti'n gallu gwneud hwnna. Fi dwi'n mynd am fan hyn. What? Mae'n cael ei ffordd. 50 hon. Dim ond clock. A wedyn... Mynd... Pam di ddim ond clock? Maybe the like time stage. Get on with it. Yeah, mae'n fel like time stage dwi'n meddwl. Neu, mae'n bonus. Gweld? Oh, let's get along with that. Fi dwi'n boost y ti. O, Fi dwi'n boost y ti. Fi dwi'n boost y ti. I'll hoist you. A leg up. Right, I'll ti hoist hoist y fi. Right. Now you. Wait, what? Go on. O, ti'n click ar A. Yeah. Ie, ni angen gwneud rhywbeth. O na, fi dwi'n gallu pynio fe. Ti'n cael e? Wait, rhywbeth. Ooh, me likey. Yeah, ti gyda hwnna. O! Ie, dwi'n gallu mynd lan fyna. Hwnna'n possible. Hwnna'n possible i fi hefyd. Ie, dwi'n gallu mynd lan fyna. Na, dwi ddim mynd i... Ti'n gwybod?
Die. Ah, can I press the B? Don't call you now. It's gonna be a good day, every now. Oh, come on, please. Yes. Right. Oh, don't call every now. Just maybe hit over. Oh, get a gem on her. Ooh, get. Yeah, to get rid of it. Come on, Tintin. Oh, did I get a lamp now? Did I get a lamp now? Yeah, ti gwafflin hwco I hwnna. Neu just hwco hwnna. Neu just hwco hwnna. Wait, what? Aros fan hyn. Go on. Yes! Yes! Dwi'n mynd gael ti treso mewn, a wedyn dwi'n realise bod ti'n mewn, come on. Okay, dwi'n mynd I... Sorry. Get an opening. Wait, bydd hi'n mynd round. O, hwnna ni ti. Dwi'n dod. Na, dwi'n fine. Hello, dear. Okay, bydd hi'n mynd lawr gyda. Lawr. Yn hen. How come only we got to break off? Oh, heal up. Wait. Na, dwi eisiau gwneud hyn yn gyntaf. Dyd nhw. Ah, oh god, yeah, dwi'n mynd in. Wait. Ti'n barod I cael o'na? Oh, no. Ti eisiau gwybod y amazing parkour skill fi? Hyn yn weird bonus stage. Dwi ddim yn meddwl mae'n bonus stage. Dwi'n meddwl os ti'n mynd trwy y juice fi ti'n gerfyn in anyway. That's why he's need all about get our secret stuff. Whoa! Oh, yeah, dwi ddim yn mynd am hwnna. Oh, wow, hwnna'n galed. Dwi'n boosted. O, ni yn cwai mae hyn. Oh, no, okay, na, aros. Gaf fi boosted ti. Nice. Cael fan yna. O na, ti yn boosto fi. Grappling hook. Grapple. Wait, dwi'n gwneud yr open hyn. Oh, Well, kind of cool. Long distances. Lawr. right, let's get it over here. So we call bone. Oh, then do. Get it over that now. Why don't we try to have to do tomorrow? Fel like 5 days. Sorry. Ie, So dwi'n the gallu. stop. I did out email. I'm pinning it wedyn. Well, Yeah, exactly. On dim ond y captain yn gallu. Oh, haha. Haha. Okay, A leg up. a leg up. Oh, I'll hoist you. right, ti get up. No, di cael lawn. Dwi'n trio mynd lawr am hyn. Captain Haddock. Ond yn marw. Oh, ti di gweld y barrel o hwnna? Ydy ni'n mynd trwy y... Oh, Yeah, I've run. Go on. na, dwi'n mynd I cael hyn yn gyntaf. Okay. Dwi angen medkit bydden. Now I'm in. I've done a nice little bonus pick over. Yeah. Ydyn nhw'n cael fel like rhywbeth icy arno fe? No, I didn't meddwl over there. I found a bonus pay for anymore. Right, ti cael hwnna. Actually, na, dwi'n mynd nôl lawr. A leg up. Yeah, okay. Ti'n gallu mynd. O na, ti'n gallu pwysio hyn ar y nhw ti am. Okay, ti gwneud hwnna. Just cael hwnna. How do you do hwnna? Dwi'n gael nhw jog in. Ooh, ti wedi gweld y jump in hwnna. Dwi'n mynd marw. Yn ffain am. Ti eisiau fi helpu ti gyda hwnna? Iawn. Yeah? Aw. Yeah, na? Dwi'n meddwl mae rhywbeth lan fan hyn. Right, ti'n mynd lan fyna. Right, ti gyrraedd hwnna. Dyna game. Dwi'n meddwl stash. Oh, yeah, so sut ti'n gwneud e? Fi'n cael hyn I wneud. A boom. Okay. Dwi'n mynd am. Oh, dwi'n bring all gyd o'r dead bodies nhw gyda fi. Na, dwi'n cael hyn. Cael fawr. Oh, that's on fi. Ond am... Oh, I've been paid for talking. Yeah.
Okay, Give me team the sneak attack of that. Team in for I'll be doing for goal. We would never expect that. Hiya, boys. Ah. Boom. Dead. Ah. Oh, wow, okay. Lan. Just chwarae fel hwnna i ti. Marw. Na, right. Okay. Yn cyn mynd trwy hwnna. I'm going to check mas beth sy'n mynd job yn hyn. Mae'r peth I want yma. So curious. Ni ddim yn gallu mynd, oh well. Men mewn drysau yn... What yn random ydi e? Hack market. Oh wow, ti di teco fe, diolch. Peth am fan hyn? Ie, di gallu bod. Right, Okay, ti mynd o. Ah, yes. Woo, ni sy'n boot. Okay, dyma blwyddyn rhywbeth flawr da. Ddim blwyddyn rhywbeth. Dy cael o'n i fi gallu... Ooh, grapple. Ie, dwi am. Ti teco lawr fe. Reit, dwi'n gallu. Oh, ti'n lucky. Just a grapple ti. Ti'n lucky. Oh, dwi'n gallu grapple fe. Yeah. Hello. Symud. Sorry. Dwi'n gallu gwneud y pryd ti. Nice. Dim mynd mewn hon eto. Na right, ni ddim yn cael choice. Okay, mae ddim yn rhaid fan yna. Grapple, wait. Ni ddim yn gallu gwneud unrhyw beth arall. Ti'n gwneud e hefyd? Oh, yeah, right. Me? Mae'n Tom, so Oh, ti'n ni meddwl wedi ni gwneud wedi bod chwarae hwn. Okay. Oh, na! O ie, oedd y boot ni ddim wedi cael, ydyn ni? Yeah. Okay. Wow, ni'n mynd trwy amser eto. Ti'n digwydd nawr? Hon yn just o bod y guy di get knocked out. Yeah. Unicorn. Okay, you can change characters with... Okay. I gallu prynu Am y lefel nesaf, dwi'n mynd I bod yn y captain. Hey. Ti'n gwneud grapple? Oh, yes, okay. Go on. Oh, weird. Haha. Oh, beth di on? Cog? Dwi'n 10 cogs a ni ddim yn cael 1 cog yn meddwl. Oh, O, dwi'n booster ti lan fan hyn. Neu Dwi ddim yn meddwl. Neu dau o'n i'n just gallu. bod yn captain. TJB ti'n captain am O ie, dwi angen gwneud hyn yn gyda. Ie. O, ddim ni. O, dwi'n yn siŵr sut I gwneud o'n. O, ti'n press A. Neu ti'n gallu siarad dda. O, ti? Ie. Dwi'n press A a mae ddim yn gadw fi. Dwi'n gwneud dwi'n dda. Wait. Okay, mae hyn yn ddigwydd eto. Ie. Ti'n clywed rhywun ar diwedd gweud explosion? Yep. Wait, okay, pa move did he hit him? I just gallu push y stuff. O, fi ddim yn gallu gwneud double jump. Dim Ddim ie? iawn. Press on a hold B to aim. Oh. Oh. Symud. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. O'n i'n gwneud rhywbeth exactly the same time. Wait, stop. Three. Wait. Die. Un. Dwi'n mynd I tawlu fe. Oedd wedi. Wow. Wyt ti'n cael yn fi? Aw. Mae fan yn gas. O, Right, fi rhywbeth fan hyn. Ydy e? Yes. Dwi'n mynd I cadw hyn gyda fi, dwi. Ww. Ti eisiau mynd mewn? Let's move Dwi'n mewn. mynd I cadw pot gyda fi. Ie, a fi. Ac fi'n gallu Long gwneud pan. Ie, treasure. Dim yn gyda. Sorry, dwi ddim yn gwneud gyda. Yay! Oh, God. Ydy e'n unrhyw beth fan hyn? Ha, okay, jump on. Wait, what? Okay. O fel... Okay, let's go.
O, dwi eisiau trio sniper ti ars yna, O, wait, dwi ddim has that. Hwn beth sy'n dead o. O, dwi'n dead now. Hwna beth sy'n digwydd. Dwi'n angen trio ger y can fi nhw. O, dwi'n cael y can fi. Dim. He hero. Sniper. Sniper fi. Sniper ti. Yeah, face up. You get hit. Oh, hwna'n dda. Ie, dwi wedi knock o fe mas, pryd oedd fi'n just wedi tagu fe a... Na, come on. He's got to be the blue there, come on. Captain. Oh, they call wine. Ti'n ffyr o. Captain Harder, good. I did just torri hwnna. Oh, so hwnna'n sut ti eisiau chwarae. Okay. Grapple. Dwi'n grapple e. Oh, yeah. Grapple. Dyna fi archif ti, though. I'm like double team game, ond ti ddim yn double player, ti'n like... Pretty... Ti ddim really like double player ti. Let's get into roll. O, eisiau hon. Tag fe ydw. Ha, na. Na, grapple o'r pot hwnna. O. Fi'n meddwl oedd hwnna'n mynd i gweithio. Reason. O, eisiau hwnna, ti'n gwaed ar Elen. Can you take a mas o? Mae e'n marw. O, dyn offi a little... O, dyn angen boost. Dyn angen boost. Na, ti'n cael grapple o fo. Ah, ie. Wel. I don't cofio hwnna. Right, ti bod y grapple o even though ti'n gallu just... Ti'n angen sgofio fe? Na, Na, ffordd bar. symud. O ie. O, wait. Go, press it away. Bydd yn gael fi. Dwi'n bod yn y land. Oh, funny, yeah. Go on, gwneud yna. Na, dwi ddim gallu until ti'n actually mynd ar hawdd. Wel, ti yn gwneud ei 10 munud adref neu beth, so... Cool. Roedd fi'n... Ok, cael hyn. Boost. Ni finally cael ei troed. Go. They trio. Oh, mae'n no way ni gallu hyn o. Boost fi. Dyna cael e. Ie, mae'n easy. Oh wow, hwnna'n galed. Oh, right, okay. Yeah, dwi'n gweld. Nice. Am ti ddim just press a B? Hiya. Hello. Hello, me arty. Dwi'n redeg bant. Oh, get up here hwnna. Dwi'n siarad. Ars, gada fi gyd take o mas y gai yna. Wait. Dwi eisiau gwneud 6 skills. Na, paid. Dwi eisiau gwneud e, so mae'n bounce y bant. Oh! Skills. I got it amazing. Dwi'n angen y mewn. Hey, mate. Ond mae dde wedi dod lan, so. Oh. Oh, na, dim mynd nôl lawr. Hi. Na, just duck o fe, just dodge o fe, just mynd nôl lawr, mynd nôl lan. Dod lan. Cael e. Oh, na, I did too late. Ra. Ars i fe dod o lan. Mae'n dod. Yes. O, mae un ar. Redeg. Gafel fe. Ti'n dod. Boom, nice. Ti di knock am fi mas, basically, though. Right, dwi eisiau gweld beth sydd am fan hyn gyntaf. O, na, aros. Right, dwi'n trio, honna beth yw dwi'n trio gyda reid. Mae ddim yn un o'r grapples, dwi'n eisiau cael leg up. Dwi'n hate o cael leg up, ond, like... Ooh, nice. Wheel. O, mae'n cog. A cogs yn dda, cos ti yn angen cogs am, like, get up. Gel fi mewn. Yeah, mae'n galed am fe, yeah. Alright, dwi'n angen mynd o rwnd hefyd, hydw fi. Ie, da ni angen gwneud e. Oh, wait. Ah!
Okay, mae pêl lamp fyna. Ie, dwi'n gallu gweld Ti e. angen graplo fe. Dwi ddim yn angen gyda Ie. Ti angen bwrdd fel lawr am fi. Chos fi ddim gallu cael e. Dwi'n cael hyn. Ti angen asu hynna. Dwi'n meddwl ti angen graplo fe. Fel it. 3, 2, 1. Wait, everyone's ready. Cael yn ôl. Dwi'n gwrdd gyda aim o. 3, 2, 1. Nice. O, gwab o peli eto. Ia, o na, dwi eisiau gweld os dwi'n gallu trio. As. Dyma ni. Dwi'n mynd i nyddio nhw? Ie. Wait. Na, dwi'n mynd i nyddio nhw ar pen. So dwi'n gallu gweld beth dwi'n gwneud. No, Bill, fi... O, mae rhywbeth fan hyn. Ie. Ti'n ddim gallu gweld hwnna. What? Bye, have a good time. Pill. Pill. Sorry, dwi ddim yn meino hi eto. Yes! Cork. Nice. Dwi ddim yn angen pil, dwi'n cael y grapple yn holl fi, sorry. Mae game hyn yn kind of easy. O, wel, na, mae ddim yn kind of easy, achos ti angen sort of cael y combinations. Oh! Gadw fi neidio. O, mae ddim gael fi neidio. Neu fi? O, reidi, radio, dau. O, dwi'n cael hon. Hei. Woo! Dwi'n Hei, eisiau cael... na! O'i pethau dro hwnna. O'i dy gwybod, yna fan yna dy bwyd ti. O'i ti'n barod o hwnna wedyn, o'i ti? Yep. O, ti'n graplodd fan hwnna. O, dwi ddim mynd i. Ti'n look mae'n time peth. Ie, dwi'n gwybod hwnna. A mae grapple ar y top. Ond dwi ddim yn gallu gero hwnna fyna. Ti'n? Boom. O'n i accident eisiau fe. Na. Oh, fine. Shake sensitive fi ddim yn gwybod. Dyna. Oh, stop o symud. Scope. Ai, bai. Wait. O, dwi'n cael rhywbeth llai i gwneud. Wait. O, dwi'n gweld. Help me. O! Dwi'n mynd i gweithio. Dwi'n cael ei aros. Edrych hwn. Na, dim... O, waw. Cymryd too long. No. Oh, nice. Headshot. Let's go. O'n mynd. Ti'n cael y money fi. Literally. Right, let's go. Levels mewn y game hyn, o, pa'i mynd fyna. Mynd lan yn gyntaf. Na. Na, mynd. Fe ddim yn gadw fi mynd lan. A symud. Right, you know. Get it past it, get it past it. Tic tac. Dead. Yeah, hold on beth mi angen wneud. We ddim get a guy off. Get a we don't get a med on ours or anything. Ti angen meds. Dead. Dead. Ie, mae'n really anodd i fynd lan. Sus. Mae ddim yn angen guys, just like, ti angen cael like Make it healthy. good controls at good time. Right, come on. Beth ti'n wneud? Bounce. Nice. Oh god. No. Right, yeah, got it. One long game. Yep. Whoa. Wow. Beth yw'n fyna? Stick. Wow. Mynd mewn. Ddim yn gadw fi. Right, bydd hwnna'n fe am episode hon. Hwy fawr, cofio subscribe i channel A a dwi'n meddwl. Great. cofio leave a comment. Bye all.